Hakajinga le banwanra kajinga dai hapadang kikur ki jat bat ban penne pensa ya kariti ke dostur na kalyang kesenjok ki rang bakur kabri uhnyotrap haka arpo uhnyotre unai lur arja arpusan kala penlong ya kedor barba kabalai jong kesenjok hadinam hall jayau. Hakani kasi lawan banya simban tarau ba strong pillar kharjana u chairman ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kumukongsan haringkat kajian dan lang uba RL Kharpran u president kesenjok uba Rafael Warjri General Secretary ki rang bakur na kikur beper nalor kiwe pat. Hakani kasi na kalyang kesenjok kala yo ban pens kamru yakid khot bathamai jong kesenjok hakabau ba RL Kharpran ula yo biang ban bat yakakam kumu president kesenjok uba Rafael Warjri kumu General Secretary uba Erlan Sun kumu treasurer nalor kiwe pat. Habai jing kran hakani kajian lang uba strong pillar kharjana ula ong bagajing mi kesenjok kalong kajing kerku yakabri uhnyotrap barungit scam baling bajong ka an yo ban lum kerpang wat yakikur ki balaklet no dakabapen pau bakidon kikur ki badan tang kat tu kat ni yeng bat kawai naki kadai kekur Shillong. Nalor kita ulaang bahabaya lum yaki kur ban lum tang yaki badan ha kabriu hinyau trap Henry wat yaki badan sabaru kumju bat ladala ban le kumta kan wanra yaka jinglong kur ka baklan bag jinglong kerpang ka ba anla ban penpau sakeleng ke perthai. Jimi jong kare gasaje kan long sisa ka jingkerku ya kabriu hinyau trap. Balik nong ka jingkerku namal pa nangit samba lemba kare gasaje Niyo panlong kerpang wat yak itu ikur resi tiba nila kletno nama kita ikur tiba resi lada niwa kita setempat tu kat media kepangahi dalam kalau dia bakawai kita ikur hanya tu dari ikur sulong resi buat dengan snow ya ikur sulong Bakanya kekur sulong las apakah dalam dia tu tidak betul ini kadang sekitar ikan ramai. Hak apa yang kedua dia diberi long bala rampak hak terpor boleh kedua kadang teruskan pada kerja beri long di kerja sulong apakah tuli ya his yang ide nanti nawak hidup seperti fatwa hidup kita boleh ini long tang izin pergi beret jalan. Bagaimana sekarang lupa kami kesenjok. Nila sisa bagi lum yang kita kikur di bawah. Om kita kikur masuk dia om dihitung kesenjok. Bahagia lum yang kikur jom kebiri nyutra. Kikur terramai di badai di nyutra. Nyumdai berlum tangki badan hadar kebiri ini. Ini persangro berlum yang dikikur kebiri nyutra di badan sebab jom dari India juga. Bagaimana sekarang lada bilang pada kita kan wanra sisa yang kata jelongkur kapal lain kan wanra sisa yang kata jelong jengin kapal kerpang kapal gelap kapal bau sekeleng kapal head kumbang yang kajak beriu nyutra kadai kajak beriu kapal kerpang ngaruh ngasuh leh pada penjuru bahaya ngalah jupusan ngalah jupakat ngalah poor sepapor balik kiong kajak beriu kapal kerpang kajak kerpang kembali kau Malaysia kali kajing air jak Indonesia kalau kata Malaysia kali kembali nak jilong kapal kerpang pada kapal tolong bah kajing kerpang tolong bah kajing lain jom kapur ban pek ban sumar yang dikon persa Nama hati wei ijat berkrio, anor patau. Sisi pala lain naga yen jang kapni batupa kapur kamkan pentasyo. Idon ya kayawai, idon ya tau. Bat kini ar idon kapenta okha.
Hak kebabakan benda yang melokor hak jaga diri. Jadi nak tahu asal deh, mana bagi perkhidmatan yang kata kayau bak tahu. Mereka bersusi lagi pai bersyukur kejuk kebagi dia mahakane kejuk sah kebabakan. Kini kijin teluk nak kelen kepercayaan. Jelaskan perbuatan kado. Jelaskan bersut hati jimut jimpekat. Jelaskan berun hati jimut jimpekat. Kamam jom itu ibarat dulu. Ibam buat ban perkaca. Ibam buat yo ijai. Ya kai bersedia. Jelaskan berun hati jimut jimpekat. Berkhatam dari lagi sosial media. Hak kebangsaan pelong yang kata kelompor pun kejat pasti tahu dia. Ngalah cuya tu hak lumpung jom kisah. Ngalah nama dari beliau mana sultan hai dari mana wal bak kisah. Hadu mata menero kali wei na ki manong kiran pa lesi kebaran pun samai yang isur banyak tu yang jimut jemperkan kisur banyak tu yang kiai ibarat lesi nanur manong bagi lompa tempat berasal. Nama realiru kalau don hanya kamu mengikai hanya pemahaman dia boleh subjek kepada shift tentang psikologi. Nah kata-kata mereka kamu jangan bangun hampan ayat jin yarab yang dipun sama pada diwan syekh. Tekung pun hikai school pelajaran yang dari subjek pelajar kata psikologi. Ngakuat pan yarab yaki harta terhenti kepada. Andai hamba masnap yang kata terjin keren dan jin pun bau tu, hana nasu sertai pengantin tu di mentah api di lomba. Yang kembali si larang yasuh yang kaya kebanggaan larang. Hero pendek, hero pembalong mana terobsesi. Dengan suhu berkata kecil berbau jadi pun samahan. Ngasuhu kamdei nanguru. Mereka beribang kedau kebangsan kedai sosial media. Ya kebangilan nyemnang berdangkam jika hak lenti kepada. But kenal hal mau di lomba, di lompor di kaki berapa. Ikna kenal seeing is believing. Kata dari kerukam perkat jom ukna hal dari itu. Kamu ikut siu jangan jadi. Perkat jadi kalau kelam, bermental. Today, seeing is believing. What they saw on social media, they try to practice it. Whether right or wrong, came to Namar Malay was satisfied. Ya kecikuat besok. They will follow. Ano? Nata kadao. Kartong kay school mga kapor jadi nanon patong kalayabher. Kapor jadi di ABCD, kuliah bagi ABCD, ABC. Hari ini ada cukup mata A for apple, B for ball. Balik nama seeing is believing. Nama lada teori kata, lada A for apple, lada teori. Kato kecil ini jadi kat imprint. What is it? Karung haji. But kesong serta ketika ke social media kepada influensi kita sama kita
Kai ka bakini ka rum bak ka syong serta hata jumbo jumbo. Teka jinduli menta kalau mga pagmati kung kilompa kibalong kipini kai tekam zona. Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya